Musesi yuko atioka kana watinda nesa na indi ya vika isa ya kilungu cha dhambalala otondu siku kia kila wadhandatu kwa mbea saili na nusu ndini wa TV ya Mutongo TV kila waetewa ninyi kila wadhandatu Veronica Siombua ndiku ya tutambanyemwe ndini wa kilungu kitu tukavikie 13 mwamba na nina uwoki kana kuvikia kutawa ni mutai witu kwanziela ya elite ndiku ya notu ati ndini wa Facebook ta Mutongo TV, YouTube Mutongo TV official na Instagram Mutongo_TV inginotu umetumani mekuvie kwa namba ya ili itatu kenda imwe itano edhawi na ikulio kana undu kwenda kutawa ni mutai witu na ende bitikilinga vikie kumwete mutai witu aga vikie kutukedia na indi tilika ndini wa unena nyawitu ya musia iseni na ukedia isitwa ni Yesu masitwa makanita wakati ndolo nina mubea kwa ngaino ndu wako ndedia na kwenda kwa mwana hapa kibindi niki chawa dhandatu saili na nusu sia wiyo kila ni tudhambalala sia na tukabetanga maundu maingi maweku maingi mendini wa misi na misi yitu ikaila tondulanga iyo nukwenda na endi tienda ni yimwe kubikia tukamine ni bata nenyu andu mako. Asante. Nende Catherine ando maiki maundu maingi nondu wa kwasia nimendanite kana nimendete aka maumewa aume maumewa ngo maumewa mamutha akamatia mawia aume matia mawia na muno na kamatia mundu mukaya wa etha numbendete tia wia ngwithie etha numbendete semba kwenu ukiona ndathi kuona simaku etha numbendete nzia yesi ana 10 etha numbendete ikakina na kina etha numbendete tiana na munana waku wa mundu muka na maundu maingi methewa na undu wa kwithwa nimendanite na indi ikule yakwa muthanano wa munthi ni kulia hii yokwitha wendete mundu ni kitumi kianu cha kweka latili yaku ya thayu waku wa kila muthenya kana kwitha wendete mundu ni kitumi kianu cha kutuma wika maundu ala utaibangite kwika nundu wa kwithwa nwendete mundu ya sio bwa kulingana na ikule yaku nati isunge wako nati kwenda na niko seo nundu ni nisi wendo niguo waka amisi na wendo ni musio na wendo ni wako tui kamisi lakini baiba andu babika wokethia oti wendo sio mbua ni kinda namba ile ngisungi anase nake etha ni mundu ukwendete unukwenda nikana unukwenda nikana mwikalanye bamwe unukwenda nikana mutambanye bamwe unukwenda nikana mwike maundu onthe biwa ena wendo wawo na ila ni ukwia tani sana maka semba titia kwenu sembe uke ona kama wendo uyo metalala na wendo uyo maundu ala mago indi wendo wawo wendo umete ngoni niwo wendo ni kwiyunya lakini ndiasia eka okwiyunya kinda nundu omundu ndu mbia thiwa ningwendete kana numbendete nitie uya wakwa nikale musi undithasie na bebika bandu undithie mundu no lo mwesi wa anoe nambie ukubuthisia kwitha no mwetia wetha wiyende 10 wi watambase ngunengele 10 na wi yani na nuthukuma wendo wawo na wendo la wakwa kamisi na wako tui kana thayu niu paibika ndo bikake wango cha umbia neki hata netie uya kwa uba pena wendo na pena wendi niguo muthuku lakini wendo ni museo indi ndini wa ugonde everyone wendo wawo ndio ukao ni discriminate kana wendo wawo ndio mbia nitie uya ndio mbia ene na maondola maingi matona kwithwa thayu niu sio mbua kumwe na kuongea ye ni kutegemea niguo wendo ni musio na wendo ni waka na wendo no tuma na siamisi lakini na wetha numbendete na wendo wago niki kila kitu no tumombia ni kalendi ni ekewia undethie na anything can happen in this life sio mbua hata withio mundu no thukuma na kila kitae kichuka kikwithio ndea ndutrika ni watilwa maundu so nakwikata wende ya na kwa niba netelele nimbalanza netelele wikata undithia na niwa musomu na niwa ene okiwango kila chakwa chawe ningika hata ninguthukuma
tui inzia maundu asinongi nate sisie ngaliko sionde siathayu wendo wa wondo tumombia nume wiyani ni kalembi undithie kano chochote chaweza kutokea ukethia ndui chao ndui bobo ingi na ndui tha unwithie we no mona ta uthukia muthangani wetho te bobo na ni wambie nume wiyani nuke ni kalembi ni kata undithie windithie mithena mibuthu na ndulugwa ninye kana kila kitaechuka kikwithia ajali ni waumia tunaku kwendea nawe no muwa mutwe no muwa maundu na kwendea na chao na uya otithi na uitha wa banda ndini wa musi waku mundu ucio mbua na musi aicio nzesi naende wisilia ni tumisi baituma andu meyumia kana ma sacrifice nondo wa wendo kila kituma andu me sacrifice kana meyumia muno nondo wa wendo nundu wendo wingalama na wendo wingalama twindu twendene ndutalanga lama yulua kwa as long as nitendene nundu pe musemo akamba wanza kwa mwendwa paiki leso na pondu wanza mundu kwendete onota dhambite sio mbua azazo nyungete chao unyungete marashi indi mundu kumenete onathamba wingulute wibake marashi ala kong withia umalite uyanangi nandu lelo kulinga na yolanda ila yimwe onothambite uazia ulende chao ndeu ya nundu bae chao pai wendo tipo ngwenda one na nasi niwo wendo ni wailile kwitha winengane ula wendo wa wote wa kuumiania nundu wendo wingalama wendo balabe wendo no tanisya na sindu sya kukondu wakwa na sindu ni indu isa undalilanga lamombie nina usukidise na ngili 5 nina kuiyengwa ya ngili 10 nina utwaye out weekendi nina kie maundu aonde ula wendo wawo no mbaka withe winengane ndini wawo nundu uwo wawo ni wendo wingalama na ndubala yabika yonde je chao wingalama siombua nginene la kiwango ne chundienda kwansia ngalama isionde ningina withe winengane yuluasio wendone na nundu twinene amuno yulua misi ni useo mundu ume kwithenda chao enda muka wake na ni useo mundu muka kwithenda chao mume wake na nikananga lamani isi athayu mundu akethia iwe chao muiyo kuolongi ethiwani mundu ume ndakethia iwe muka wake chao muiyo na nani mundu muka ndakethia iwe mundu ume wake chao muiyo nundu nasia wendo bana wabika wingalama siombua na mukamba isi kwa mwendwa pai chao pai kiliso kundu utwithayu niyo nitwailile kwinengane wendoni misi mingi ukona andu mayikala makaenda utumia omeondu ukethia mutumia nu ni mukuki na kwete usanuo mukanzi na usanuo kibetinzwi akwete usanuo mukanzi akwete lo mukambwa mukani wokwela mume mbwa kitumi nundu nimendene na wendo wingalama na ingalama isisiteka hata utatala siadayu kundu musiaisya ulatu onena ni sakilunguni kicha ni nginya andu menengane wendoni nundu wendo wingalama na misi mingi uko na yakikite isio mingi uko na siakikite siana mingi uko na silie nesa nundu siekete na seimekete hata mendanete ila mendanete ni message mwende na upasi kula kwesiana senyu ona sikati ya ndato syau ndato syenyu nundu nituonete misi yina kakarakuku ina kinene sema ke kalasi si ukethia si kalasi acho nde siunje yani siunje sietelele anything can happen maisha ni ama itu lakini musiwi wendo sene susi kala siendene siatienda to sia chao sia imo asia itwende ni wa mitwano we mutwae na we utwanite timi wendo witu twemi no yitu tutela chao ngalama note konola kwataila nondo notumeye mwakwata nie mwitu na yuno tumeye mwakwata na kimwana na yunzwe nini swekienzao payo ndonge bekwa na bai ngea ya rivers ndeni wa mutwanoni no beyumeiwe na kwenda bakingi na kulea kutala ngalama ndeni wa wendo nondo siombua andu menda nete mate utala ngalama siadayo ai mususu nwenda abasa na ndosi nimeka hata ni maenda abasa na nundu ninesi
tekala mibangone ya Ngai na kitumine cha Ngai message tu iketha ya kuoneleanirwa indi ko kwangania mekala hata mbona ndiaigwa ngwambathi kwangania mbona ndiaigwa kitu kwangania asuna ndo mekala nilendini wa mutwano mendanite na Mateo tala ngalama sharai nundu dayu niu tuitala ngalama withia ene nikuona noikie muno ungi ntondo kwika mbona nzui hii nisiambie ubanda kilasi nisiambie usukwa ene siangilu mwana kuna suka wasi amanatano wendo ulawa wa mume na muka ndutala ngalama sia dayu nundu pena bata wakusubiana na kuelewana na kuendeana mbetha yunyo ingiko tu kusao ju ona kauke kuki moko ni maene tini kalamba kanzui nzau natambia kuona na tukitwe nondo tayuyu yithi ya ene dai ndo nadibasa natambia kikania masabu madhayo natili bane ya matangie pane tebe yangie withia mutwano witu ni wayate madina kondu wau endwa wendo ne kwiyumia nondo kwiyumia niko ne bobe peda utala chao ngalama nani Catherine no kuona ando ingi tame ku sacrifice kana tame kwika maundu ala mate bangite kwika kwa kwituma nundu ndini wa wendoni wo nundu wa wia ukethia mundu labda munyanya kana mume no kumya ilokandia ngeka kina nundu ni bata naku ilokandia ngaubena ngali nguthoete nundu ni bata naku kwangelekanyo ilokandia ndiketikila kwikale thayo nundu ni bata naku ilokandia ciana ndika unenga ciana ciakwa nundu ni bata naku na sindu cia muthemba ucu nukuona andu tame kwikala ndini wa wendo ni kwithwa nimekukia ku lose endwa mo kana kukia kindu kithukikitika namba nene ndini wa thayo na muno ndini wa mitwano ni na mbibanyani ona ingi nimesauka ubalukila andu mamithembe suka nandu makatwawa nandu matei bangite umatwa nundu ni makwatanie na matumandu mau au wangali au wa ene akiwana kwa maundu maingi na hewa ethi wanye mwene ndika utwa ngalingo so bungo ethi wanye mwene ndika utwa nyombeno ndikethari yaku anymore no as in anymore ethi wanye mwene ndika utwa kuketha kuilie na kuketha kuilie na kuketha kuilie tio kuondu wala matwani teoka ninonete ona kwala tumaitu na anake maitu mendeni wa mbivanya kuyisa uko bika kiwango nikiu na nibo ngwenda unena nasi ati aingi ni methongie maundu ni asunundu wa wia tondula sio mbua waweta ona kaingi nimeyumiise ndini wa mitwano nundu wa chau nundu wa wia ndini wa mitwano yewa kwethi wona ningwikona kwekona ningwikona ilani ya mukani thioteva ngeyuwa na mundu ayende anakwikata na kwiyumisa ndini wa mutwano sio mbua you are right maundu maingi ni maende na kuoneka ndini wa mitwano na more especially akaingi kukia azin kwitha na gwia na mayende anakwiyumisa ndini wa chau ndini wa mitwano nienda ubungu wowosi wangali nienda ulotila yikuluko yetu iketi yakwa nienda ene maundu maingi nienda mwana wene yuwa na kama yende anakwiyumisa ndini wa mutwano so mbwa ni nene tandiasia uhu nene tani wago nini wonete nanga ukusia na metho makwa ndini wa kane ya 21 maundola maende ndini wa ndinoti na ndiasia undu kuna ile kuye tina mikale ni akuye tina tiwe ile bindani tayuende na ubenduka kila kuchao na ende aka mayiyumise maende ona kwiyumisia na maende ona kwiyumisa mayime na kwikata kubenwa sindula maybe mathowe na mume mo asante musesia no bitikile tukavikio kwa tautandithia na ende itisio kedia nitukwendea na kilungu kito